الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In barakatnen atau akan hajjin kapaidsahannen tukyan kalapihannen pag-ibadat ambannya nasanya andang ibu bulan. Ya tinen demikian kaniaannen lami maharga ambanyene 83 tahun duk 4 bulan. Habya na sukudne kakahinang yedem buwa aalay si sinetine peinte makadauhat sampurna barakat isang eminine. Silagayan apabila tausal we'ne si pag-ibadatan atau akan si panuhod sa akan Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala sa tadauhatne ye pahala in ibadatin yene bale yene 83 tahun duk 4 bulan atau sampai palati sampai yene palati peritai. Atinen tapangurung yene sangem hininen para simen sempurna yene beriman yene muslim saat sehat yene para untungannen. Pasalan sangem hininen si dialem hadis taswisu di anas di durri mantu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aka wa'ne maksabda in laylatul qadarin tapangurung pe inne si me ummatku tukka pe inne tapangurung si septi ummat tehellulay. In sangam ininen in laylatul qadarin tabistara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapangurung hadda si ummat ininen soka tapangurung si me ummat tehellulay. Ye pasalan sababnen bangwe tapangurung yana laylatul qadarin kanga kapasalanne tukta ka sisendue hadis dan buah amban me sababan sa ininen in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buah waktu ngannal ye atau akan mikil-mikilan ye si pasalan lantu taha pangumulan me yana manusia deluhi landu taha yene pangumulan me manusia yene deluhi duk yana samian bang pinagsali duk si me pente umat ne yene sikita ko itu landu yene pandak pangumulanten sampai tahinang ne yene samian tahinang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa inte kasusihan ko niyan. Bang umat ininen mabaya ngapas si me pinte yene me dehellulay atau akan me umat yene samen dehellu amban siye pegge sawan pandak in pangumulanten atau sawan pandak in yene samian pangumulanten kanya anden gay makaapas siye atau gay kaliyuhan atau gay kasalian yene samian gay kasalian de yene me umat dehellulay. Sipag inang kahapan atau akan yan pag-ibadat panungot si Allah subhanahu wa ta'ala ang bansawan ininen. Allah subhanahu wa ta'ala yan sangat asenen. Yan si ipunne duk inurungan si sangem. Yan saat jihad yan kalagtihanne. At ininen pang sinasine yan kasukuran. Si umat ininen si waktu painte kan lumne katenggehanne si pag-ibadatan yan min sampu makadawat ya pahala ibadat kwe walu yan samian tawas kristarate del lulay makadawat ya ibadat kwe ya samian makapag-ibadat walu hatus ten yan walu hatus duk 30 duk 3 tahun atau sampai balati bibillahi.
Sidambo asui-sui ngakawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dambo waktu ngistahan niya samian me kasahabatan nen pasalan niya yana dambo beribadat amban me yana banu Israel ya kaniya annen makapagdihat di dalam dangi bubulan pagkalera ininan me sahabahin landu ibekte sahaban ga niya painte laweyan de makaeddo pahala kwe yana samian pahala teddo dambo sahabat niya amban sahaban ininan Allah subhanahu wa ta'ala mangurung yana samian sa namininan duk damikian niya du isap ngaka wa bakas jumatu sidang buah waktu yana si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intedda tasabut wa yana si alen ampat amban me yana samian ka nabi-nabihan amban me banu Israel tiap-tiap dan buah amban siya may makausar siya 80 tahun si pag-ibadatan tuju Allah subhanahu wa ta'ala yana samian numba si iye dukka kapag maksiat sa kurang-kurang yana nabi yana samian sina nabi nine yana samian Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam duk yana Nabi Zakaria alaihi salam duk yana si Iskil alaihi salam duk si Yusa alaihi salam umus may sahabain pagkalera ininen landu senuse bangsa inge pakasali de yana makaeddo me tahinang dere pagpuas si Jibril alaihi salatu wassalam patek ka yana sa patek ka duk yana sarta mistara ye wene yana samian surah qadarin yana kanian pahala sangim yana samian pasalan ininen pinaturun Allah subhanahu wa ta'ala Nedo sa demikian sedisui-sui yana matarlang pasalan yana puunan sangim makawasay malainkan ingge-ingge amban me ininen yana samian taimate kasaben nalanne ye kalabdihan ininen pangulong wa Allah subhanahu wa ta'ala sikita sangim ininen yana sahat-jahat nikmat amban Allah subhanahu wa ta'ala duk yana mesi yana makau dawat sahat-jahat yana peruntungan ibadat di sina-sina makatenggihanne sisang eminina yana pag-ibadatan yana panumba tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang pente si pag-ibadatan atau bang pente yana samian pente si pag-ibadatan bidda yana kahapan sa ngemi magkulang maglabi 50 yana samian tasulati na gay yana samian tamura-murata pa ita pinatarang kemo niliyan sumagawa ne malingkan nen ya taratanto tetema wa kahan pa ita pinahati si may gikapan yana samian amban yana samian Qur'an Majid yana mismo yana napot kadyan sa ngamininen patarang yana samian si kapandak-pandakan si suratul qiyamah kadarinin kaya samian tabistara wa rasul Allah subhanahu wa ta'ala fa inna bismillahir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadar sabengal te yana pinaturun wa kami yana in ayat si sangem yana samian makawase manunjuki tu si inine yana kasaben nalannen tartantu yana samian si sangem inine ye mahasud si Quran tapabo amban yana luhil mahfud pito si langit yana panagnan langit si diata bulak in kasaben nalanne ye hadde yana samian katumurunan yana Quran tu pente si sangamininen mararahine in kamulyahanin malainkan seddi billahi ekka peseddi kalabihanne si pasunu pente ayatin silabeyan yana supaya taamba yana samian tamba manamba ye bayak tebi yana samian manawasa ininen atau akan maba yana kala ininen duk yana samian supaya magtamba manamba yana maliksa kita bi atau akan nilaw kita bi yana samian sine siya matawin atau si may ulama duk ina pa yana samian pasunuayat lay pa inne wa ma adraka ma laylatul qadr yana ina panghatino si pasar samim yana mahakawasay in hatinan kapung tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala in panilewin pinaliksa tu si ninen ina niya panghatino ye pasalan kamulyahan tukadya sa ninen ina niya panghatino pangkwe inge yana samian hadjahan nikmat duk yana hadjahan rizki yana tumuhod si sa ninen ye pasunu ayat ninen yana samian manarasay hadjahan
Ina samian pa inne Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Yana sangem makawasahin labihab amban yana samian dangibu bulan. Labihab amban yana samian dangibu bulan. Kasampurnaan nen atau hadinan tu yana pahala isina-sina pa inte makaurong. Yana waktu si sangem ininen yana mag-ibadat numba si Allah subhanahu wa ta'ala labihab amban makapag-ibadat ya dangibu bulan. Malainkan guys sa mga katusi ninen bang asal piya pa inte yana palabihan yana pahalanya. Usina pasunu ayatin Tanazzalul malaikatu wal-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Yana tu me malaikati me kamalaikatani duk yana samian me ruh yana Jibril binadwai yana samian pangandaakan yana samian izin amman Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yana sisipasalan me maksukot yana pinangurong yana sahap salastayan ng tuusi ninen yana salastayan yana Imam Razi sinalastay we ni ayat ininen yana si waktu pinapanjari pa inte panagnan manusyai yana pa inte kwe se apo tawi Adam alayhi salam si diata pula yeme malaik kaya me yana malaikatin payam de siyehin yana samian makasuse sampai makabistara siya si Allah subhanahu wa ta'ala yana Allah subhanahu wa ta'ala ina pa inde binatarannu bulak inine dambua amban me supaya niya magkadur yana samian pende magkadahuraka yung pende yana samian magbus lahat damikian niya manutuenen pamayam ne pulnaan ne tagi amban pa inte na bektak buwe pa inte yana samian buwe lemmi yana samian pende mabdawiya na bektak buwe pa inte amban me manni duye kaya siya bisan mabaya siye sampai pa inte yana panghatiren makalamian si yana sami masemekde duk me pinte suwe kinasehan supaya pinte tahala malengkan si pasongan apabila ni Allah subhanahu wa ta'ala ininang nawene yana pa inte da pentak yana manimian yana malamimian tujuan samian sa lingkat-lingkat makanak kinalasahan yana samian pa inne kalasahan de duk yana inipat duwe de damikian nen sa ilian Yene isabine ininen ina me pakaradaan bang na pinte magdatu si sangem Lailatul Qadar yene ngasuwa siye yene me malaikatin pinte atau akan yene me manusia numba yene mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala dukmut siye angkan yene kamalaikatan lay binabuha siye pilis siye maksud yene pinte magpa yene samen magpama si me pinte hena de menggay mahap yan na sami at si Syed tagnalay si ayat ininen tu tasabut yan na sami an warruh yan na manundiw ko ininen pinte si Jibril yan na alayhi salam yan na pabo bito dia tabulak yan na sami an si sangin makawase yan na pinte si sangin Lailatul Qadar may kawalamaanin sigura yan na sami an si Quranin landu hekka yan na pinagwa de way hatihan yan na bistara ininen duk payamat yan na samin na kasunduhan ang banmayin mula-mula din pa inte yan na kahekkaan ang banmay kaulaman taayun siya si Jibril alayhi salam yan manunzuki duk bente ang pusimang raji yan ininen pa inte tamanan matumuhun hatihan nin si palagnan Allah subhanahu wa ta'ala sinipot wedin malaikatin pente pagbubos na yan sa amin ruh tawan si Jibril alayhi salatu wassalam nagkawin darajat nin amban me kewon kamalaikatan yan si Tuwelay ye hangkan yan sinapot ye yan sa amin ang pinasiti usni amban me yan sa amin kasinduan do sa bulama pente tinenggan wede inwe yan sa amin ruh ininen yan hatian ininen dambu amban me malaikat kaurungan darajat duk kawase ye pang siya peinte yene langit duk bulakin ko ene peinte Polo peinte na sa amin may deeso kinakat si siya namigyan si senti patumpukan na ulama bang siya peinte yan na sa amin ruininen at inen dampu at tumpukan malaikat ye gay pagua pang dumahin do yan na sa amin tartanto duk lual do isa peinte si sangem inine siya takite we me yan na sa amin kasinduhan malaikatin Duk niya pena samian
Niya ne hadda tatap pintu me pinagua si me hal yana ru ininen. Si ininen tertentu menunjuki dan buah pinapanjari Allah Subhanahu wa taala. Ye kan ya anne mangan dukinu budumay ne sa pintu siyang banme yana samian manusia atau kan malaikat. Niya dui sabiana panghatire we ruhin tu si ininen menunjuki bisi Nabi Isa alaihi salam kan ya annen sangim ininen parwa yene mayaman yene magkinang amal ibadat sinummat ininen dukkay na pusanne salasayanne mabaya kang pinne nakputne yene ru ininen ye tertentu asya man Allah Subhanahu wa taala pinabo atau akan pinabantuk yene samian malaikat duknia du sa man me demikian pinte inin salasayannen malainkan tasabut ne ina samian ko yene tasabut dari lulay asapap pinta salasayan ya panagnaan tasabut dari lumyan amban me yene sa pasawan ininen Imam Baihaqi inu ti hadis yana sa riwayat amban si Anas sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksabde si sangin pinne yana mahakawas yana Lailatul Qadar Jibril alaihi salatu wassalam parwai duk me tumpukan malaikatin duk makuhan yana samin supaya kinasihan si me tiap-tiap pinte amban me si yana takaswa de bisi si pangibadatan yana biizni rabbihim min kulli amr yana hati yana ayat ininen Tali duduk yana samian pinta bakaste isyarat dari lumian izin amman Allah Subhanahu wa taala binabo pitu dia tak pula para si yana samian sukut pinambarkat ye manulat yana samian si masail hak sinulat wene we bang pinne sangem inine yana tahunne yana palame men kamalai katanin pinne yana tapapanjari tekgel pedehelu amban yana kapapanjari Adam alaihi salam Tangnaan din ko na pain na kantang yana samian forma yana samian nucleus pente samian bang di bahasa pente may sabdi di samian pente yana samian ininen demikian si yana samian surgain dinaneman yana kakampunan dukhek ka pente hadis mag-aka sabi kasaben nalannen wa sangem inine yana samian si sangem Lailatul Qadar dua ahin tinaima yana samian Allah Subhanahu wa taala demikian tabas sawe si kitab yana samian si Durri Mansur wa niya yana samian ngaki hadis niya ngaka samian hadis wa turu isab si sangem inine yana Nabi Isa alaihi salatu wassalam inangkat baranne yana magbiata langit dukturu isab si sangem inine yana taubat me yana ban Israeli tinaima salamun hiya hatta matla'il fajr yana karambus-bus sangem yana samian karambus-bus sangem niya pente kasanyang duk yana samian kahinek amban Allah Subhanahu wa taala para si maipun na yana mag-ibadat sampai pente yana samian pagwa fajar so ipun Allah Subhanahu wa taala isang emininen landu te yana katemmen atau akan kasanyang katibukan sa emininen me kamalaikatani yana nalan tujuh me beriman magkahagat yana muddi siya si Tuhande si tumpukan din yana magsauganti salih mo pinte salam wedu isap pinte mata sebunte seddi yana samen nui amban me dambuha salah sayat yana sang emininen yana mo cukup yana kalampasan amban inang syaitan duk yana magdaro yana amban me pente magdahuraka atau akan magkinang maksiat duk yana kalampian ininen yana karumbus sang ininen yana tamanan pente yana sampai pagwa fajar sukane niya pente kabekatne karambus pente sang emlay sigwe itunen tahati tene amban me yana samian tiya kalampian sang ininen yana samian tasalastayante yana samian yana samian suramian amban sawanin ma'ifna Allah Subhanahu wa ta'ala siram buah ke hadis amban Abu Hurairah radhiyallahu anhu yana fa inna man khama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yana samian Abu Hurairah radhiyallahu anhu kinalidani Allah Subhanahu wa ta'ala nui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magsabda fa inna man kana Lailatul Qadar sinasina pinna tumenge yana nambahayang duk nag-ibadat isang yana makakawasa yana Lailatul Qadar duk me karna yana pamaratsayane yana duk karna
yana dan bus-bus pangaseng-asenen wa makadawat dia tumbas kemon yana samian yana tumbas tadawhatnen imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yana samian kemon yana samian busenen yana mapalabain yana inampun Allah subhanahu wa ta'ala maipun Allah subhanahu wa ta'ala pampain ininen yana samian ta do tabi duk pampain yana samian ininen tadawhat tabi yana do tabi kampunanin amban Allah subhanahu wa ta'ala pagbang kita bi inampun Allah subhanahu wa ta'ala menpadosyan tabi yana pamulaan bi kasanyangan atau akan surga Allah subhanahu wa ta'ala amban sawanin may kapungtinian si agama Allah subhanahu wa ta'ala ko ini hatu-hat jami tamaniya yung kapamestep ko si kaamin pagkaya ko yung nagkapain ko yung lumiaan tapit-tapit niya na sa amin ang step ka na yung waktuhin to si kami ang bansawa niya niya na ipaiste kay mararahi si pakalabi duk niya na ini tungawa painta si listara ko at awakan si may pagmaana ko si pamasta ko ayat Allah subhanahu wa ta'ala mamaap kam si ako luklawi pagpaampun kita si Allah subhanahu wa ta'ala papalay ako si kaam inkasir kurasain yan na pabalik وأقول قولي هذا وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته